Ndabahaye mwiriwe mwese canke mwaramutse bivanye no burunga herereye banywanyi mudateba kubana natwe ngaha kuri mbonesha kure mwe rudende bakiriza amakuru atosoye abarabana n'umutekano politique ubanye n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Turi kuri uyu mugoroba wo ku munsi wa kabiri kw'igenekerezo rya 2023 kwezi kw'icenda 2025 aho tugiye kurabira hamwe ibikomeje kugenda vyibonekeza mu bituma mbarara itandukanye no mu mihana mu buseruko bwa leta n'intwaro rusange ya Congo. Drone koza amabara mu bice bitandukanye bikaba ari ibintu tugiye guhamirizwa n'umutama uherereye muri ivyo bice. Mutama wiriwe neza? Mwiriwe neza murakomeye cyane. Tugiye kurebera hamwe case do bombardement ikozwe kuri uyu mugoroba. Uratubwira ko birangiye gute? Bwana munyamakuru, ibice bya Sud Kivu FARDC yongeye kugaba ibitero bidasanzwe. Yego. Ni FARDC ikomeje gukoresha imbunda nini kandi igakoresha na drone zitandukanye. Ni nyuma y'uko neza sarangwa mu misozi yahitwa Dembe ku munsi w'ejo zagejeje guhanura indege y'ubutasi. Yego. Kuri uno munsi rero biravugwa yuko indege idasanzwe iri mu bwoko bwa C-450 yerekeje mu byerekezo bya Mahungu. Yego. Ishaka kurasa mu bice birimo ineza zarambwe cyane cyane muri misozi yegera ineza zarambwe zibaze n'icyo zigaruriye. Yego. No kukubwira bwana munyamakuru ko ibintu byakomeye, ibintu turabigarukamo neza tubyijemo neza. Turaza kubiramvura turarebera hamwe kandi api arene rapproché indege ziri gufasha abasirikare ba FARDC urugamba mu bice bitandukanye. Turebe ibiriko biragenda vyigaragaza. Turaza kandi kubabwira ibijyanye na mitraille arene kurasa amasasu menshi mu bice bitandukanye. Turebera hamwe bombardement NPK. Turebe ibijyanye n'indege zimanuka ziva hejuru zikomeje kugenda ziyongera. Turaza kandi kubabwira ibijyanye na logistique mu bice bitandukanye aho bitangazwa kuri ubikoresho biri kugera Uvira biturutse he? Bwana munyamakuru, ibikoresho byinshi biri kuva ahantu hitwa za Burora hariya mu gihugu cy'u Burundi. Yego. Bwana munyamakuru, igisirikare cya Fdnb gikomeje kugaragaza imbaraga ku muhanda wegereye ikiyaga cya Tanganyika mu majyaruguru yacyo niho hari kuva intwaro nyinshi ziganjemo amatirarize. Yego. Niyo akomeje kuzanwa za Kazimvira no mu yindi misozi itandukanye. Yego. Mwakubwiza ukuri yuko bwana munyamakuru intambara y'indi isura kandi yakomeye cyane ari byo bigarukemo mwakubwira imbaraga abarundi bazanye ku rugamba. Yego, turaza kubihuza cyane na frappe cible cyase ibitero byo kubakira ku ntego imwe. Turebera hamwe ibijyanye na progression entere kwinjira mu bice bitandukanye bikomeje kugenda vyibonekeza. Turaza kandi no kubabwira ibikomeje kugenda vyibonekeza mu mitumba ritandukanye. Turebera hamwe operation combine igaragaye mu bihe bice ni imisozi itandukanye ya Sud Kivu ariko Kivu y'amajyaruguru. Turaza kandi kurebera hamwe ibijyanye n'ibiriko biragenda bitangazwa bijyanye na sabotage cyase gusenya ibikorwa remezo byagaragaye mu bihe bice. Ni ibice bya Warikare utibagiwe imisozi iri hafi y'umuhanda wa National 9 uva Uvira werekeza mu misozi ya Bukavu. Tugiye kandi kurabira hamwe ibijyanye n'ikoranabuhanga Karundo rikomeje kugenda rigaragara. Twakita ko ari barrage de Aterari ikomeje kugenda ikoreshwa n'igisirikare cya leta iharanira intwaro rusange ya Congo. Mutama turibuze kubabwira iki kindi? Turaza kugaruka kandi ku bitero bidasanzwe byagabwe ahitwa Bushengiri. Yego. Ni mu byerekezo biri hafi y'umuhanda wa National 450 uva ahitwa Peti ugana Marimo muri Warikare. Turaza kandi gukomeza kurabiramo ibikomeje kugenda biboneka aho Kisekedi Chirombo yamaze kugira ibyo atangaza kubirebana no guhererekanya imfunga hagati ya leta n'intwaro rusange ya Congo n'umutwe wa M23. Bikaba bikomeje kugenda bigaragara ko hari kubonekamo bimwe mu bikorwa benshi bavuga ko bikomeje kugenda biteza kutumvikana kw'impande zose. Turaza kandi no kubabwira ibikomeje kugenda bigaragara mu bice bya Warikare. Uza kutubwira ko Warikare zifashe gute? Abanyamakuru Warikare ibintu byakomeye kandi byanzambye. Yego. Uburyo rero byakomeyemo kandi uburyo byazambemo. Yego.
ni ukuvuga ngo uruhande rw'igisirikare cya FDNB aricyo gisirikare cy'u Burundi yego bongeye kugaba ibitero simusiga ibitero karabutaka bigamije kurimbura mu mizi uruhande rw'intare zasarambwe kugira ngo barebe ko babirukana barikaye cyane cyane imisozi yegereye iriya mihanda y'utunatonari 5 cyane cyane iriya mihanda yegereye utunatonari 7 uva mu byerekezo byariya Bushongiri ndetse kandi iriya misozi yegereye Fatona Bukumbirwa hakoreshejwe intara ziri mu bwoko bwa teorizi cyane cyane nizo FRDC gukoresha bwana munyamakuru yego umviko vuba yuko ibi bice bwana munyamakuru byamaze kuzanwamo abasirikare bakomoka mu mutwe wa FDLR yego byamaze kuzanwamo abasirikare ba FRDC ndetse kandi na FDN bari cyo gisirikare cy'u Burundi yego ubona yuko uru rugamba ruri buze gukomera kandi ruri buze kubiruri yego banywanyi rero nizo ngingo z'ingenzi tugiye kugarukaho mu buryo bw'iramvuye turi buze kubabwira imwe ku yindi icyo usabwa rero nta kindi ni uko usonda sabone ngacu bashyikiriza amakuru akomakomeye arabana n'umutekano politiki ubanye n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu mutama tuyaherehe hano abanyamakuru tutagiye kwereka aya makuru ndagira ngo tuyahere mu misozi wa Rikare yego byifashe gute wa Rikare ni warikare ibintu bikomeje kuzamba kandi ni warikare ibintu bikomeje gukomera yego uburyo biri gukomera rero yego ari operasiyo yateguwe n'igisirikare cya FARDC yitwa ngo operasiyo Cikongo yego iyo operasiyo ya Cikongo yateguwe n'uruhande rwa FARDC yego ni operasiyo yari igamije kwambura ibice bya 23 bya bice bya za Masisi yego ni operasiyo yari igamije kwambura ibice bya 23 ibice byose bya Warikare ndetse na Rushubi na Rubero yego yegeye Nyiragongo hakoreshejwe abacancuro kuruta abandi basirikare cyane cyane abana b'abazungu yego cyane munyamakuru aba bacancuro bakoresheje imbunda y'imize kandi bakoresheje n'imbaraga ziganjemo izi ndege z'intambara zirimo mu bwoko bwa drone yego ariko bwana munyamakuru ngewe amakuru ngeze aka kanya iyo operasiyo yitwa Cikongo yego ni operasiyo yari yateguwe n'uruhande rw'abasirikare b'Ababiligi yego operasiyo yari yateguwe n'aba bacancuro bakomoka muri Amerika y'Amajyepfo b'icyumweru Black Water bivuga yuko no ku munsi w'ejo hoherejwe abandi bacancuro bagera kuri 700 yego abangaba bakaba ari abahanga mu gukoresha drone ndetse kandi no gukoresha izi ndege z'intambara bakibara rero kugera ku butaka bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo hari ibintu bahise bahagarika bavuga bati rero ibi bintu muri gutekereza cyangwa gushaka gukora bitandukanye cyane n'uburyo urugamba ruhagaze uyu munsi wamaze gutegura ibitendo kandi bitendo ka butaka tukaza ibitero muri ubu buryo iyo operasiyo Cikongo icyo dushaka kugeraho twatugeraho nicyo rero uri kubona iriya misozi afatwa no gukumbirwa basa naho bagabanyije kuzabamo ibitero nyuma y'uko n'ubundi uyu mutwe uvuye ahitwa Ikopu ukazamuka Fatona no gukumbirwa abavuze batereka se twihanganyeho gatoya intumbero aka kanya hari ni ugufungura umuhanda RP 2015 bava ahitwa mu distantre ya Pinga berekeza ahitwa Zambere mu Peti berekeza Karembe kugira ngo bafate uriya musozi strategique w'imweso w'itegeko twari Masisi Nyiragongo n'ibindi bice bitandukanye nibyo kugeza ubu bikomeje kugenda bigaragara kandi byibonekeza ko amahoro n'umutekano bikomeje kuba ikibazo gikomeye cyane hari urugendo rukomeye kandi ruri gutangizwa bigizwemo uruhare na Qatar ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika reka turebera hamwe ibyo Kisekedi Chirombo atangaza ku birebana no guhererekanywa imfungu ubwo turaza mutujyana ku yindi aksi tubwira ibindi biriko biragenda vyibonekeza yego ni son excellence Felix Antoine Kisekedi Chirombo wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yatangaje ko ategereje uburenganzira bwa komite mpuzamahanga Croix Rouge biro guhererekanywa imfungwa n'umutwe wa M23 ibi akaba ari bitangarije i New York mu Leta Zunze Ubumwe za Amerika ubwo yagiranaga ikiganiro n'itangazamakuru umutwe wa M23 ushinja leta ya Kongo kuba yaranze guhererekanya imfungwa zibarirwa muri 700 zifunzwe mu gihe mu kwezi kwa Nyakanga uyu mwaka impande zombi zemeranyije guhererekanya imfungwa nka bumwe mu buryo burema ikizere mu biganiro impande zombi zikomeje kugirana. Kinshasa icyakora imaze iminsi igaragaza ko yiteguye kurekura imfungwa zayo mu 23 iyisaba kugira ngo ibiganiro bikomeze.
Kisekedi ubwo yabazwaga ni kwiri aho iriya gahunda igeze yagize ati dutegereje ko Croix Rouge iduha uburenganzira kugira ngo duhererekanye imfungwa. Akaba rero ari ijambo rikomeye Kisekedi avuze mu gihe bikomeje kugenda bivugwa ko Croix Rouge yo yiteguye kandi iri tayari. Bamwe rero bakaba bakomeje kugenda bavuga ndetse banibaza ibiba. Croix Rouge yerutse gutangaza ko kuri ubu ngubu yiteguye gutanga umusanzu mu kurekura imfungwa mu rwego rw'amasezerano yasinywe hagati ya guverinoma ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo na AFC. Croix Rouge yagize iti nyuma yo gusinya uburyo bwo kurekura imfungwa zifitanye isano n'amakimbirane gukoreshwamo intwaro hagati ya Repubulika n'intwaro rusange ya Kongo na Alliance Fleuve Congo, twiteguye gutanga umusanzu mu koroshya irekurwa ryabo nk'uko byemejwe n'impande zombi bigizwemo uruhare n'umuhuza aribwo Katari. Uyu muryango utabara imbabare bivuga ko uzakora ku rwego rudafite aho burugamiye mu rwego mu kumenya imyirondoro no kugenzura no kurekura no kuba bakurikiza umutekano ku mfungwa zifunzwe ku mpande zombi. Bikaba bitangajwe mu gihe ibiganiro bikomeje Doha bihuza Katari bahuza bigizwemo na Katari bigamije kugera ku gisubizo cya politike ku makimbirane akomeje kumvikana mu buseruko bwa leta iharanira intwaro rusange ya Kongo. Mutama wakomeza n'andi makuru. Nubwo rero amakuru turakomereza mu misozi y'Imwenga. Yego. Ahantu umutwe w'ineza Sarambwe wavumbuye ikawaza rendo zigera ku 16. Yego. Mu misozi y'Imwenga ibi bigatanga ikimenyetso cy'uko mu misozi yose neza Sarambwe zirimo n'imisozi yegereye aho neza Sarambwe ziri. Yego. Atari abanzi benshi kandi ibintu kugira ngo neza Sarambwe babikemure cyangwa se kugira ngo bigende neza ku ruhande rwabo. Yego. Bikosa igihe kirekire bwana munyamakuru ubona yuko kuko ibi bice rundi uyu mutwe urimo byari imisozi ya za Kamanyora, imisozi ya za Bunyakiri, mu misozi nyinshi itandukanye muri Kivu y'Amajyaruguru no mu Kivu y'Amajyepfo. Yego. Ya za Kavumu urabona yuko bikiri ikibazo gikomeye cyane kuko niba ahitwa Mwenga hashobora gufatirwa wazarendo cyangwa se gufatirwa abo bise ngo n'inasi kuko mu bafashwe bavuga yuko ari abaturage batari abo wazarendo. Yego. Reka amakuru yatanzwe n'abari basanzwe bahoze n'abari muri FDNB bavuga ko bazanye bigeze no kubana mu gisirikare ariko nta makuru yemeza neza ijana ko ari abo wazarendo. Yego. Nuvuga ngo rero ibi bintu byabaye ikibazo nyuma y'uko abawazarendo bagera kuri 16 bafatiwe Imwenga ndetse kandi ukanavuga yuko uyu mutwe ukomeje n'urugendo rwerekeza za Karima n'ahitwa za Kangira n'ahitwa za Shabunda n'iriya misozi yegereye Mikungu n'ahitwa za Karore. Yego. Urugendo rugamije kumenya aho za AVIS zishe cyangwa se aho bituma abanzi babo bari cyangwa se abanzi babo aho baherereye. Yego. Urabona yuko bikomeje gutwara imbaraga ndetse kandi ikiguzi kirenze icyo twatekereza cyangwa neza cyangwa zategereza. Yego, ibyo rero Mutamani biriko biragenda vyibonekeza mu gihe arandi makuru haravuga ku iperereza ry'u Burundi aho bivuga ko rishobora kuba ryaciye amarenga ko Rabin ashobora kuba yarishwe. Reka rero tubigaruke ubwo turagaruka nawe utubwira n'ibindi wadutunganyirije. Amakuru ari guturuka mu gihugu cy'u Burundi aravuga ko umusesenguzi Diedonine y'ukuri uzwi nka Rabin aherutse kuburirwa irengero nyuma yo kugera ku butaka bw'u Burundi avuye mu Rwanda yaba yarishwe nk'uko byaciwemo amarenga mu kiganiro cy'ishyirahamwe riharanira uburenganzira bwa muntu Focode. Biravugwa ko mu kiganiro cyateguwe na Focode kuwa Mungu ku igenekerezo rya 21 kwezi kw'icyenda umukozi w'iperereza ry'u Burundi Merad Muhizi yafashe ijambo maze mu kibazo cye cyanyuma akoreshamo amagambo atangaje aho yasaga nk'uca amarenga ko Rabin yaba yaramaze kwicwa. Uyu ngo yahakanye ko Rabin yigeze agera mu Burundi ashimangira ko ifoto ye yagaragaye ari muri iki gihugu n'abandi bafatanwe mu kasho k'iperereza ry'u Burundi mu Cibitoki ari impimbano. Focode avuga ko uyu mukozi w'iperereza ry'u Burundi yavuze ko inshuro 5 zose Rabin ahubwo yishwe n'iperereza ry'u Rwanda kubera ngo ryamuhaye akazi karamunanira.
ibintu bigaragaza ko uyu Medar Muhizi abeshya. Medar Muhizi avuga ko iperereza ry'u Rwanda ryari ryarajyanye Rabin muri Mozambique kubera igisirikare cyarwo cyakorera mu gihe, nyamara bizwi neza ko Rabin yahungiye muri Mozambique mu ntangiriro za 2015 mbere yuko haba imyigaragambyo kubera ko yabonaga ubuzima bwe buri mu kaga, ndetse abategetsi b'u Burundi bahise bafunga murumuna we. Rabin we yahisemo Mozambique kubera ko umubyeyi we yakoreraga nk'umukozi w'Imana, ni mu gihe nyamara igisirikare cy'u Rwanda cyatangiye gukorera muri Mozambique muri 2021. Ni mu gihe Fokode ivuga ko hari ibimenyetso byinshi byerekana ko Rabin na bagenzi be bari mu Burundi, babiri bafatanywe nawe Nkurunziza na Vena Ndikumana bavuye mu Rwanda ku igenekerezo rya 29 kwezi k'umunani 2025 baciye muri Tanzania binjira mu Burundi baciye ku mupaka witwa Kobero Imuyinga. Uwo munsi byo kandi ngo ni ibintu byoroshye kubona imipaka y'u Rwanda, Tanzania n'u Burundi. Undi wafashwe ni Bonaventure muri Kiyingoma, uyu rero akaba yaravuye Bujumbura mu modoka izwi yaje kumupfiraho ageze yitwa Igitega, na n'ubu iyo modoka akaba ariho ikiri. Hoteli yarayemo kandi yafatiwemo nayo irazwi nk'uko amakuru atugeraho abivuga. Uyu telefoni ya Nkurunziza yerekana neza ko ahantu banyuze, ifoto yafatiwe mu Cibitoki yerekana Rabin ari kumwe na bagenzi be mu kasho k'iperereza mu Cibitoki nk'uko bigaragara. Mutama wakomeza. Usango rero tukiri mu gihugu cy'u Burundi. Yego, bwanyumva ndakumva. Ni abasirikare bagera ku 1500 bivuga yuko bamaze gutegurirwa ahitwa Bururi. Yego, bagiye kuzanwa muri iyo misozi ya za Kasimbi ndetse n'ahitwa za Muheta muri Uvira. Yego, aba bagahita berekeza mu cyerekezo cy'Warungu bagiye kurwana n'umutwe w'impuzaturanga mu bice n'ubundi ukomeje kugenda wiganzamo muri bice bya Warungu uhereye mu bice maze imisi bigarurira. yego, Bikavugwa kandi bikwemeza yuko ibintu bishobora kuzamba mu gihe gitoya mu buryo butandukanye n'ubwo dutekereza cyangwa se n'uburyo tubonamo mu buryo busanzwe bwa kinyamwuga kandi abanyamakuru. yego. Kugeza ubu igishya kiri kugaragara ni igiki? Ni ukuvuga ngo igishya kiri kugaragara ku mirongo njyarugamba ndetse kandi igishya kiri kugaragara mu bice bya Warungu cyangwa se Kivu. Yego, ni imyiteguro idasanzwe ku ruhande rw'umutwe w'intare zasanzwe bivuga yuko abakomando bamaze kubahiriza ibwiriza bababwira yuko igihe cyangwa ikindi yego, bashobora kugabwaho ibitero bibatunguye mu ishusho itandukanye n'iyo batekerezaga mu buryo bwabo busanzwe. Rero zikomeje gukora akazi kadasanzwe ko kurenganya abitwa abanyamurenge. yego, ni operasiyo abanyamurenge bise. yego, ni operasiyo abanyamurenge bise ndetse kandi n'abazirendo bise. yego, ngo maisha watoke. yego, tutoke mbare. yego, yego. Izo operasiyo rero bakomeje gukora bwana munyamakuru. Yego, zisa naho zayobeye abantu benshi cyane. yego, zisa naho zacangacanze abantu benshi cyane. yego, izo abo bita ngo ni ba maisha. yego, ni abanyamurenge bakomeje kujujubwa. yego, ni abanyamurenge bakomeje yego, ni abanyamurenge bakomeje cyane cyane bitera mu masaha guhera y'isaa moya za nijoro. yego, kugeza mu masaha y'urukerera bakigabwaho ibitero n'abawazarendo. yego, kugeza ubwo abanyamurenge batata kandi bagahambazikaza abayobozi ba sosiyete sivile bo mu bihe bice? mu misozi y'ahangaha za Kazimvira, mu misozi ya za Kawesi. yego, Bagomba ndetse n'ahitwa Muheta. yego, iyi misozi yose itangatanze Uvira ikitwa abanyamurenge, abasirikare cyangwa se abitwa abawazarendo. yego, bakomeje kubababaza kandi bakomeje kubahemukira kugeza ubwo rwose ibintu ubona byacanganye kandi byayobera. yego,
ibiro ni ibiri ko mugenzi be yamaze gufatwa arabatamenye uko byagenze ndagira ngo unyemerere mbibwira abadukurikiye ubwo turagaruka tujyana no mu minembwe naho tubwira ibiri ko biragenda vyibonekeza muri ivyo bice. Amakuru ava muri Repubulika Iharanira Rusange ya Kongo aravuga ndetse aremeza ko inyeshyamba z'umuhari wa 23 vuga ko wafashe umugongo ukomeje kugenda ugaragaza ibidasanzwe bivuga ko wafashe igisagara gikomeye cyanzibira kiri mu ntara Kivu y'Amajyepfo ni nyuma y'imirwano ikomeye bivuga ko indwano zikomeye zabereye mu territoire ya Warungu hagati y'uno muhari n'igisirikare cya leta Iharanira Rusange ya Kongo gikomeje kugenda gikorana n'abazarendo. Ababibonye bavuga ko inyeshyamba zabanje gucucagira ibisasu ku birindiro vy'ingabo za leta zikoresheje ibimodoka vy'intambara bitamenwa n'amasasu asanzwe imbere yuko zifata iki gisagara ku mugoroba w'ejo kuwa Mungu nkuko biriko biragenda bidusikira ngaha. Abasivili baba mu micungararo y'iki gisagara bace bahunga igihe amakuru yavugaga ko inyeshyamba ziriko zirasatira iki gisagara yatangura gukwirakwira. Radio Kapi ifashwa mu mugongo n'ishiramwe mpuzamakungu ONU ikorera muri Kongo isubirwamo ababibonye bavugaga ko intambara zabaye urutavana ko mu bigwate bitari bike byo mu micungararo yico gisagara harimo Chisaza, Chibanda, Muyange, Kahiriza nayitwa Karango. Izi ntambara nizo zavuba zahonye ingingo ngenderwa ko zatewe ko igikumu n'impande zombi. Ingingo zirimo n'agahengwe mu biganiro bihagarariwe na Katari hari mu kwezi kw'indwi. Izi ngingo za ngenderwaho zirimo ko nizibuza ko haba ibitero bishasha canke kwigarurira utundi turere. Radio Kapi ivuga ko kandi mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru naho gisoda cya leta Iharanira Rusange ya Kongo cyongeye ibitero vyaco ejo kuwa Mungu unyene aho carashe vya muzinga ku birindiro bitari bike vyizo nyeshyamba mu territoire ya Masisi na Warikare. Nzibira ni kibanza gicishwamo ibikoresho vy'igisirikare ari naho rero bateguriraga ibikorwa vyo kurwanya imirwi yitwaje ibirwanisho. Na karere kandi gatunze amabuye y'agaciro nk'inzahabu n'ubutare bwa Kasitigereti kuva 23 yasubiye gutanguza intambara mu mpera z'umwaka wa 2021 bamaze kwigarurira uturere tutari dutwo tw'intara za Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo harimo imigwa mikuru y'izi ntara harimo Goma ndetse na Bukavu. Leta ya Kinshasa ishiramwe Leoni n'ibihugu bimwe na bimwe by'uburengero bivuga ko imirwano iri gufata indi ntera ni mu gihe kandi bikomeje kugenda vyigabonekeza ku ruhande rwa leta ya Kigali. UN n'ibihugu bimwe na bimwe byo mu burengero bw'isi navyo bivuga ko leta ya Kongo ifasha umuhari wa FDL urwanya leta y'u Rwanda. Kinshasa ikaba ibihakana ikavuga ko nta mugambi wa leta uriho wo kuyifasha mbere ikavuga ko ari urwitwazo rw'u Rwanda kugira ngo ruvogere ubutaka bwa Repubulika Iharanira Rusange ya Kongo. Mutama wakomeza utujyana no mu bice byo mu minembwe ukaduha ishusho ari imbere ko turibuze kwerekeza ku bijyanye n'ibiriko biragenda bivuga kuri Kisekedi wakwefse inama ikomeye. Ni ukuvuga ngo rero ibintu bikomeje kuzamba ndetse kandi ibintu bikomeje gukomera cyane bwana munyamakuru. Yego. Amakuru aririyo. Yego. Amakuru yizewe neza ijana. Yego. Biravugwa neza yuko imisozi yitwa za Mayamoto. Yego. Nyuma yuko ahitwa Nzibira hafashwe muri Warungu. Yego. Uyu mutoza wohereza abasirikare ahitwa mu murenge. Yego. Wohereza abasirikare za Kingwengwe. Yego. Iriya mihanda RC 1025 uva mu cyerekezo cy'umurenge. Yego. Yerekeza ahitwa Katushungu. Aha rero Katushungu bivuga yuko iyo FDL wavugaga. Yego. Imisozi y'Iminembwe ariho ahantu bari basigaranye ibirindiro bari kumwe n'abasirikare ba FARDC b'abakomando. Yego. Ikatushungu iherereye hafi ya biriya bice byegera y'amashyamba ya Tembu. Yego.
bikavuga yuko bwana munyamakuru rero tubibitse yego nyuma y'uko umutwe wamaze kwakira abasirikare operasiyo zari zakozwe n'uruhande rw'igisirikare cya Politique bwana munyamakuru yego amakuru ngeze aka kanya abantu muri bice bivuga yuko ibi bice Politique abasirikare rifite kuri amahano international gatanu kuva hitwa uzamuka Runingo yego bari Runingo ba Politique bamwe na bamwe bahita basubiza inyuma gatoya yego kugira ngo birinde kuba Politique uko ishaka gufungura amahano international gatanu iva Kawezi ijya Runingo ndetse hitwa Sanje na Remera hafi y'umujyi wa Bukava mu cyo byegereye umuhanda international 11 ugana ku cyerekezo bya Kabare ndetse yego ni nyuma y'uko n'ubundi igihe byatangiye imirwano ikomeje gucira ibice by'abahungu aho uyu mutwe neza usara muri kurwana no gusubiza Fdnb inyuma yego ibi bikaba bikomeje kugenda biba bibi cyane ikavuga yuko rero aba basirikare yego bazanwe ahitwa za Maheta na Gomba bazanwe za Kitara yego ariho bagiye kwerekeza Warungu kujya guhangana n'umutwe neza usara ngo baturutse Uvira ariko umuhanda w'inshi uri kugaragara bigaragara yuko ari abarundi bari kuzanwa muri bino bice yego Mutama rero mbere yuko turi buze kujya n'ubundi ku yindi page ukatubwira ibindi katubanze tubabwire ko kuri ubu ngubu hari amakuru mashya hari aho FARDC yasabye abasirikare bahoze ari abasirikare bayo bari muri M23 kuyihunga cyangwa bakayirasa ibi bikaba bikomeje kugenda bihura n'amakuru n'ubundi biri kuba ni igisirikare cya leta n'intwaro rusange ya Congo FARDC cyasabye abahoze ari abasirikare bacyo bamaze kwiyunga ku mutwe wa M23 gukora ibishoboka byose bagahunga cyangwa bakerekeza imbunda zabo kuri uriya mutwe nkuko babivuga no busabe FARDC yatanze nyuma y'iminsi mike M23 yerekanye abasirikare bashya barenga 7,000 yungutse nyuma yo gusoza imyitozo bari bamaze amezi 6 bakorera mu kigo cya gisirikare cya Rumanga bugirereye muri territoire ya Rucuru. Aba basirikare biganjemo abahoze ari abasirikare ba FARDC bemeye kwihuza mu na M23 ubwo uyu mutwe wigaruriraga igisagara cya Goma na Bukavu. Bakaba rerukaga kwemerera umuyobozi w'igisirikare cya M23 General Sultan Emmanuel Makenga ko biteguye gutanga umusanzu ugukuraho ubutegetsi bwa President Felix Antoine Tshisekedi Chilombo. Umuvugizi wa FARDC General Major Sylvain Kengebomisa mu butumwa yageneye bari abasirikare yababwiye ko bakiri abasirikare ba FARDC. Yagize ati ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ziributsa abasirikare bose bafatiwe cyangwa bakaburirwa irengero Goma na Bukavu uyu munsi bafashwe bugwate na M23 bakorana nayo ko mu kiri abasirikare ba FARDC mwatorejwe gukorera Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo no kurinda igihugu uriya mwanzi kugeza ku gitambo kiruta ibindi. Ekenge yasabye aba basirikare ba M23 bahoze muri FARDC kudaha agaciro ibitangaza bizezwa ngo kuko uriya mutwe bihuje nawo uzabakoresha nk'abacakara bakarwanya abavandimwe babo n'abashiki babo ndetse bakangiza inyungu zabo ndetse n'iz'igihugu cyabo. Uyu mugabo kandi yabwiye bari abasirikare ko bizaba ari amahano akomeye mu gihe baba batatiye indahiro yabo yo kutagambanira Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse bikaba bihabanye n'ibyo barahiriye cyangwa se kwerekeza iminwa y'imbunda zabo ku gihugu cyababyaye ndetse n'abaturage bagenzi babo. Yunzemo ati ibyo nibibaho Repubulika n'ibisekuruza bizaza ntibizigera bibabarira na rimwe. General Ekenge yasabye bari abasirikari gukora ibishoboka byose bakava mu maboko ya M23 ati bijyane n'imibabaro mwahuye nayo ndetse n'ubwicanyi bukorwa na bagenzi banyu bibyihebe bya M23 nk'igitambo mukore ibishoboka byose mu rwego rwo kongera guha igihugu urukundo. Yavuze ko kandi bahawe amahirwe make yo kwerekeza imbunda ku mwanzi abasezeranya ko uzabikora azongera kinjira muri FARDC. Biro nibyo yatangaje mu gihe Sultan Emmanuel Makenga we
ubwo yabasohoraga yavuze ko bose bahisemo gukorera uyu mutwe bagakuraho ubutegetsi bwa Kinshasa. Ibi byose n'ibikomeje kugenda biba mu gihe n'ubundi bitangazwa ko hakomeje kugenda humvikana ibidasanzwe. Mutama wakomeza katujyana ku zindi axe ukatubwira ibiko biragenda vyibonekeza. Ku zindi axe z'urugamba rero. Yego. Tuzenguruke bayikare tumenye ko situasiyo ihagaze muri eneo zimaze igihe zifashwe n'umutwe w'interahamwe. Yego. Tumenye no muri za FARDC uburyo bihagaze. Yego tubwire. Ni ukuvuga ngo rero ibintu bikomeje gukomera cyane. Yego. Mu bice bya Warikare. Kuva ryari? Byatangiye gukomera kuva ryari? Ni ukuvuga ngo ni uguhera ku munsi w'ejo aho umutwe w'interahamwe wagerageje kwigira imbere usatira ibice byinshi bitandukanye ndetse kandi ugafata n'imisozi myinshi itandukanye. Yego. Ni ukuvuga ngo nyuma y'uko ku munsi w'ejo hafashwe n'abacana. Yego. Bamukomoka muri Black Water bafashwe n'uyu mutwe w'interahamwe. Yego. Igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo hari abasirikare bakuye ku bice by'ahitwa n'ahitwa Ishunga n'ahitwa Katanga. Yego. Babazana muri iriya misozi yegereye hafi y'umuhanda w'international 500 Umutekano ya mbere ndetse n'ahitwa Umutekano wa kabiri. Yego. Aba basirikare bazanye n'ibikoresho byiganjemo kajugujugu z'intambara. Ubwo ni helicopter. Yego. Helicopters ndetse kandi bazana n'indege ziri mu bwoko bwa drone kamikaze. Yego. Zigamije kugaba ibitero muri iriya misozi iri hasi mu kibaya cyitwa Nyezera no mu misozi igera ahitwa Musenge. Yego. Ariko bikavugwa yuko nyuma y'uko uyu mutwe ukoze mission yo gufata biriya bice bizamuka kuri umuhanda international 509. Yego. Hafi ya Mutakatu ya mbere na Mutakatu ya kabiri. Bikavugwa yuko uyu mutwe wahise umenya amakuru yuko n'ubundi ushobora kuba ugiye kugabwaho ibitero simusiga n'uruhande rwa FARDC. Yego. Abasirikare baho benshi muri bo bagahita bahungira muri bice byegereza za Niyamimba no mu bice byegereza Karari n'ahitwa za Kiwuri. Yego. Hafi y'imisozi yegereza Nyabitekere. Yego. Ibi rero byabaye ikibazo gikomeye cyane uko kugerageza kwerekeza mu bice byinshi bitandukanye ishaka kugaba ibitero irasanga uyu mutwe w'abatangatanze ukabatangatanga mu bice byinshi bitandukanye. Yego. Bikavuga yuko rero abasirikare abahawe misiyo b'abarundi ba Fdnb n'intorano b'abakomando. Yego. Ngo bagiye kwerekeza mu bice byinshi bitandukanye byariya muri Warikare. Yego. By'umwihariko bagasatira imihanda yegereye hari hafi na Nyenzera. Yego. Bagiye muri iriya misozi za Byungu n'ahitwa Umururi. Yego. Bagaca ahitwa Karonge na Kibuwa muri iriya misozi ya Mera ndetse n'ahitwa Rimangi. Yego. Berekeza mu byerekezo bigana hafi za Kishanga n'ubundi bagaba ibitero ku ruhande rw'umutwe w'interahamwe. Ariko bivuga yuko iyi misiyo kuyikora ngo atari ibintu byoroshye kuko harimo intera y'urugendo rurerure bisaba no bivuga yuko hagiye kwifashishwa indege. Yego. Yo kwerekeza muri ibyo bice kugira ngo n'ubundi uyu mutwe uri kwerekeza muri bice bya Mubanda n'ahitwa Wenda no mu byerekezo bigana za Taweza n'ahitwa za Boboro bashobora kuba bawusize inyuma. Ariko bikavuga yuko n'ubundi uyu mutwe wamaze kwicamo ibice bitandukanye bitewe n'umubare w'abasirikare bafite ku mirongo imbere ku rugamba n'ubundi bamaze guhabwa Warikare mu gihe bakuye mu bice biri strategique by'umwihariko bakundirwa ikomo. Yego. Bishobora kuzafasha byoroshye FARDC kwinjira mu misozi muri teritwari ya Masisi n'ariko uyu musozi wa Mweso ndetse n'imisozi itandukanye bahagurutse indege ziri mu bwoko bwa Sukhoi 25 ndetse n'indege za drone bakagaba ibitero mu bice bitandukanye z'abasanzwe zigenzura ya teritwari ya Masisi. Yego Mutama, reka dukomeze n'ubundi page y'amakuru yacu. Tujye rero kubivugwa muri aka karere birebana n'umutekano, aho abatoza b'ingabo za EAC zihora ziteguye gutabara aho rukomeye zacoje imyitozo yakorerwaga mu Rwanda. Ubwo turakomeza n'ubundi nawe tubwira n'ibindi biri kugenda vyibonekeza.
nk'uko rero tubibabwiye ni East African Standby Force basoje amahugurwa ya gisirikare yaberaga mu Rwanda. Ayo mahugurwa yaberaga mu ishuri rya gisirikare Rwanda Peace Academy, akaba rero ari imyitozo yari igamije gufasha abayobozi b'ingabo zihuriye muri East African Standard Force. Nk'uko bigaragara na amahugurwa arebana no kuyobora urugamba, aho yagenewe abasirikare bakuru basanzwe kugira ngo bagire uruhare mu gutoza no guhugura abandi, bizwi nka Battle Group Commanders Training of Trainers Course. Yatangijwe ku igenekerezo 8 isozwa ku igenekerezo 19 ukwezi kw'icyenda 2025, yateguwe ku bufatanye na Rwanda Peace Academy, ubunyamabanga bwa ASF African Peace and Security Architectures. Mu bindi bikorwa abo basirikare bakoze harimo gusura urwibutso rwa jenoside rwa Kigali n'ingoro y'amateka yo guhagarika urugamba rwo kurwanya jenoside, aho basobanuriwe amateka yagejeje u Rwanda kuri jenoside yakorewe abatutsi n'uburyo ingabo za RPA zayihagaritse. Basobanuriwe kandi ingaruka za jenoside yakorewe abatutsi ku muryango nyarwanda n'urugendo rwo kongera kwiyubaka nyuma yayo. Ayo mahugurwa yasojwe ku mugaragaro n'umuyobozi mukuru w'ishuri rikuru rya gisirikare rya Nyakinama Brigadier General Indru Nyamvumba, washimiye abitabiriye ayo mahugurwa ndetse akanasaba kuyabyaza umusaruro mu bumenyi bahawe. Ati aya mahugurwa yabahaye kumenya inzira n'uburyo umutoza akwiye kwitwara mbere no mu gihe cyo gutoza abandi ndetse no mu isuzuma ry'ibyo yatanze. Muri make ubu mufite ubumenyi, buhanga n'ubushobozi umutoza akwiye kuba afite. Uwitabiriye ayo mahugurwa mu ngabo za Kenya Lieutenant Colonel Lawrence Gitangiga yashimangiye ko amahugurwa bahawe n'ubumenyi bungukiyemo ari ingirakamaro ku batoza kandi bizabafasha guha abandi ubumenyi mu buryo bwa nyabwo. Ayo mahugurwa yitabiriwe n'abavuye mu bihugu bitandukanye birimo Burundi, Egypt, Ethiopia, Kenya, u Rwanda na Uganda ndetse n'abari mu banyamabanga ba ASF. Nk'uko ro biri kugenda bitangazwa, bakaba rero barungukiyemo byinshi nk'uko amakuru adushyikira abisigura. Mutama wakomeza n'andi makuru. Uvuga mu yandi makuru ni ibice bya Warungu. Yego, ni ibice bya Warungu. Aka kanya turi kuvugana imisozi ya Warungu nayo iri mu bibazo kandi yagoberewe bisanzwe. yego, iyi misozi nyuma y'uko umutwe w'intare z'Asarambwe uzanye abavuye ahitwa za Karika mu misozi ya za Igege n'ahitwa za Buhombo. yego, kamanuka hafi y'umuhanda w'Inationali kabiri berekeza ahitwa Ngeshwe mu misozi yegereye hagati muri Warungu. yego, ubyerekezo bigana muri Gashongerwe bagamije gusubiza inyuma aba basirikare baba Wazalendo, bivuga ko bivanzemo n'Abarundi. yego, byigeze kuba ikintu kibazo gikomeye cyane kuko biravugwa kandi biremezwa yuko akarambi kumvikanyemo amasasu menshi cyane hagati y'intare z'Asarambwe ndetse n'Abazalendo. yego, aho Abazalendo bari kugerageza gushaka kwicuma ngo begere muri bice bya Budodo. yego, n'iyi misozi za Gashongerwe bayikontorore neza 100%. yego, ariko bikomeje kugorana kuko abaturage batuye muri bino bice abenshi bari kwifatanya na twirwaneho na M23. yego, nk'uko n'ubundi Abazalendo bari kuvuga yuko bagambaniwe ngo n'abaturage batuye muri bino bice kandi bikaba ibintu bikomeje kugenda bindikira umunsi ku munsi n'isegura ku isegura. yaba ari iyihe mpamvu hari abakomeje kugenda bayiyungaho Mutama mu makuru abashikira? Bari kwiyunga ku ntare z'Asarambwe. yego, uruhande rukomeye cyane abari kwiyunga ku ruhande rw'intare z'Asarambwe. yego, abenshi n'ubundi ni uko M23 babwira yuko ikirwanira ari uburenganzira ubuzima bw'abaturage kandi bikanaterwa n'uko abana b'Abazalendo bagiye banagaragarwaho n'ibiti cyane n'ibindi misozi za Gashongerwe n'ahitwa za Ngweshe na za Karambi na za Nduba twagiye twumva ubwicanyi ndetse n'ubujura bwagiye bukorwa na Abazalendo. yego, amasaha ya kumanywa no mu masaha ya nijoro. Byumvikana rero ko iby'intare z'Asarambwe bavuga yuko bazabagize Abazalendo kandi bakazana umutekano mu gihe kirambye bitandukanye n'ibibazo bagiye bagira batewe n'abasirikare batandukanye by'umwihariko izi za Abazalendo ubona yuko rwose discipline yabo igererwa kurusha.
Mutamaro ndagira ngo unyemerere tubwire abadukurikiye ibijyanye n'ibyo mama 23 yatangaje igiye gukora nyuma yuko indege zikomeje kugenda ziza mbere kuza kutubwira n'ubundi nandi yandi yo muri Warikare. Umutwe wa mama 23 watangaje ko wamaze kujya mu bihe byo kwirwanaho nyuma yo kugabwaho ibitero by'indege z'intambara zo mu bwoko bwa Sukhoi 25 ndetse na za drone za CH4 z'igisirikare cya leta iharanira intwaro rusange ya Congo. Kwisa nk'uko amakuru atugeraho mu masaha ya saa moya za mu gitondo ku munsi w'ejo kuwa gatanu ku igenekerezo rya 19 kwezi kw'icyenda 2025 nibwo Sukhoi 25 ndetse na za CH4 za FDC zarashe mu duce dutandukanye harimo Bibwe, Kaciro, Ganahembe duherereye mu territoire ya Masisi ku isa ya 2:30 kandi hari indi drone ya CH4 yagabye igitero mu gace ka Nyange no mu nkengero zako. M23 kavuga ko kiciyemo abasivili benshi. Uyu mutwe uvuga ko ibyakozwe n'ingabo za leta ari ubwicanyi n'ibyaha by'intambara bifite uburemere bukomeye. Washinje kandi leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kuba ikomeje gutesha agaciro imbaraga z'abayobozi n'abafatanyabikorwa mpuzamahanga batandukanye bihurije mu biganiro bahuza AFIS na leta ya Kongo, bityo ko uyu mutwe uhera uvuga ko Kinshasa yahisemo intambara. Ibitero byo kuwa gatanu bikurikirana ubugizi bwa nabi n'imvugo z'urwango bimaze igihe byibasira abanyekongo bo mu bwoko bw'abanyamurenge n'abatutsi bo mu gisagara cya Uvira. Ibyo M23 yahereyeho yamagana amahanga akomeje kuruca karumira ku bwicanyi leta ikomeje gukorera abasivili. Ati AFC M23 itanze isi yose umugabo ndetse ikanamagana yivuye inyuma guceceka k'umuryango mpuzamahanga n'imiryango ikora ubutabazi n'iharanira uburenganzira bwa muntu ikomeje kuba abafana b'ubwicanyi bukorerwa abaturage bacu. Yunzemo ati bijyanye n'ibitero ubwicanyi bwibasira abo mu bwoko bumwe ndetse n'ubwiyongere bw'imvugo z'urwango muri Uvira. Kuri ubu turi mu bihe byo kwirwanaho bizemewe kandi twiyemeje cyane kurinda no kurwanirira abaturage bacu nta gucika intege binyuze mu kujya gucecekesha ikibi aho gituruka. Akaba ari ibyo yatangaje bigaragaza ko kuri ubu ngubu biteguye kurwana ndetse isaha yari yose ibintu bishobora kuza kuba bibi cyane. Ni mu gihe kandi ibingibi bihura neza n'ibimaze iminsi bigarukwaho, aho rero bari batangaje ko mu gihe bagabweho ibitero biteguye kwirwanaho ndetse biteguye kuba bakomeza ibidasanzwe nk'uko bigaragara. Ndabivuga mpereye ku zatangajwe n'iri huriro, aho umunyamabanga uhoraho wa AFC Benjamin Mbonimpa yagize ati mu bwibone Kinshasa yarenze ku gahenge itashakaga gusinya. Byashobotse kubera igitutu bwana Boris yashyize kuri leta ya Kinshasa ubiriho irigamije ikibi ryahisemo gushoza intambara. AFC izirwanaho gitwari bigizwemo uruhare na leta ya Katari na leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. AFC bari bagiranye amasezerano yo guhagarika imirwano ariko ibi ntibyigeze biba. Imirwano ikomeye yarakomeje kugeza amagingo aya. Mutama reka tugushimire cyane dusoreze ngaha. Yego murakoze cyane. Namwe banywanyi mudateba kubana natwe ngaha kuri mbonesha kuri mwe rudende bakiriza amakuru atosoye abarabana n'umutekano, politique, ubanyi n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Reka tubashimire cyane kuri dukurikiye bwa mbere, hitushonda sabone ntuzongere gucika ukundi n'ibiganiro ndetse n'amakuru tubashyikiriza ngaha. Hasta la vista.